Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i njegov zamenik Milan Krkobabić obišli su lokaciju u opštini Čukarica na kojoj će biti preseljen jedan deo stanovnika nehigijenskog naselja ispod mosta Gazela. Projekat izmeštanja koštaće grad 2 miliona evra i biće završen kada je obećano. Ovo je slika koja će još samo 10 dana moći da se vidi ispod mosta Gazela. Do 31. avgusta čitavo nehigijensko naselje ispod ove gradske saobraćajnice biće raseljeno na nekoliko lokacija. Jedna od njih je i naselje u Makišu, u kojem se završava izgradnja infrastrukture neophodne za život 25 porodica. Kontejneri su veličine 16 kvadrata, ima i većih za višečlane porodice, sa priključcima za vodu, struju, kanalizaciju i termoizolacijom, svime što je neophodno za normalan život. Pripadnici romske manjine biće naseljeni na svim gradskim opštinama, uključujući opštinu Surčin i naselje Boljevac, gde je, kao što znate, bilo problema pre nekoliko meseci. Posle razgovora s ljudima, oni su takođe prihvatili 5 romskih porodica koje će biti njihove komšije. Jedan od razloga što je 31. avgust dan za okončanje projekta je i taj što počinje nova školska godina, koja će većini romske dece biti prva. Teško ćemo uticati na ljude koji imaju 30, 40, 50 godina, ali možemo da utičemo na decu i tu počinje naša bitka za socijalizaciju tih ljudi. Stanovnici nehigijenskog naselja ispod Gazele kažu da su čuli da bi trebalo da ih izmeste, ali da im niko nije rekao nigde, ni kada. Kažu i da nemaju ništa protiv. Svako bi velovalo. Da ima gde da živi, gde da se kupa, da ima svoje kupatilo. Vole bi da imamo neko skromnije mesto, da možemo svi da živimo u čistoći, da naše deca ne mora da dobiju neke bole, zarazne. Ako mi daju tamo, ja pristajem. Ako ne, da mi bar kaže da spremim zimnicu, da napunim salatu. Pošto 114 porodica bude bilo zbrinuto po beogradskim opštinama, planirano je i rešavanje problema još 64 porodice koje nemaju prebivalište u Beogradu. Ksenija Kecojević, Fox televizija.